Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Manuel, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Managbabainak, no adda kon iti sango ti babae akursunadak, saan kun a maibaga ti adda itiriknak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manuel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel. Manun titawin mo. Ngam aging gaita, awan pa'y nadamag kung ar-armam. Tatang, kasano ngamin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo ti agaram. Asino nga iti malaam? Sa anak mo takas ta iday? Isuro dakit din nga agaram. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lili. Hangam, jakmut amo no kasano nga ibagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balay da atay bagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, luko. Sa dino ti papa na Manuel, nakasukat ka ba't? Mapanak ang pasyar ije balay dalili, nanang. Anya nga iti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Ha? Barang kayat nak ni Lili. Na, imbag man, tama panunot mo batlaangan ti agaram. Nabayag akursunadak ni Lili, nanang. Mabutang aklaang. Amangan no di nak kayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam ti agaram. Kayat ko ni Lili nga agbalin a manugang. Malaksed ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpaado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga rod, nanang. Mapanak pa'y. Apaw. May tapurmam Manuel. Papanam ngay. Adda papanak. Isu adi ka manaktak. Sige, labsan ka pa'y. Ay, mabit lang. Ang mga pagsayatan ti papanam. Isurot nakmat Ay, saan na mabalin? Tama panak agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, paray. Una, tanay. Lumakayak mo tan. Sabagay. Alangarod. Dumagas kanto dito'y balay into nagawid ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay kat, una. Dumagasak to inton madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat kan ka manong Manuel. Apay nakaumay ka? Ay, kwa. Anya kwa manong. Ay, anya nga tatibag akon. Ay, kaslamotan agsalapid ti dila kon. Ay, kwa, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no, manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan Umay ka nga rod. Mapantay iti arubayan. Sika ti agpili, no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga rod, ading. Nay, apay kay dagita masitas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sika ti agar-aram. Sika ti sinagutan na. Ay sos, nakababain. Nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Mabainak. Isu apagyamanan niyo, tainik kanda kayo. Sige nanang, mapanak pa'y gayam iji balay darnel. Anya manon ti aramidam ijay, aginom kayo manawd. Una nang, nagparti ka no iti pato. Saan ka manan gagbartag? Saan kanto manan na makatrabaho inton bigat? Una nang. Basom. Ano saan kan nga umay? Nagawidak pa'y ngamin. Tainyawid ko dagiti masitas nga intan ni Lili. Ha? Nililigayam ti ar-armam? Huwan paray. Nabayagan nga gusto akan kwa na. Hangam, mabainak nga agaram kan kwa na. Ket, naibag mga roden ti riknam? Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Jak amo, no kasano nga irugik ti agaram. No kayat mo, tulungan ka.
Yaram ka. Ay, sige man, Lord, pare. Tulungan nakman. Umay kami manan agpasyar, ading Lili. Ni, dua kayo matan nga imay, Manong. Una, ading. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak na pare. Yaram nak nga rod. Ay, uwin gaya man niya, ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabalin ti makainom. Ay, mabit lang, Manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung ti mapan mangala. Agtugaw kalat taditan, taada ibaga ni Arnel. Sige nga rod, Manong. Ada ni Nanang iti kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabalin ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mga iti inumam dita. Tanay, madama ti panaglutok. Mabalin ti makiis-istorya kada kayo, Nana. Apay, di ka agsuble iti ayan ni Lili? Ay, ang mga numakadisturbo kadakwada ka ni Arnel. Isua, dituyak pa lang. Ang mga nuad ay paramit yo. Tulungan kayo ngagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito'y lutlutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige, Nana. Tulungan kayo. Anyangay pare, naibagamot lang. Uwin pare. Kat, anyangay ti ko, Nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di, kayat nakmat. Uwin. Agyaman nak nga rod pare. Ay na, agyaman nak numayaram nak. Kumusta ngayon nakkaw? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Ang mga nusong batan na kun iti mabiit. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Untatang, katagsagana kayo. Ta iti mabiit, mga sawa akon. Ay ket, jak nga rod ila kung ti talo ababoy tayo. Ta isuntaw, ti maparte into nagkasar kayaw. Untatang, taapaman asong batan nak, ikasar ko na dagos. Ay kita gawaam nga rod ati mang pasungbat kinililay. Untatang, intun bigat, mapanak tumanan iji balayda. Pasensyakan pare Manuel Saan ka makaduan ita? At dangamin importante apapanak. Ay, kasano nga roden ti panagaram ko nga paray. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy akon. Ado ti trabaho. Sige nga rod pare. Iturturad kun ti mapan asisyak. Apay Barok, nakaumay ka mait. Ada ibagam. Kaya't ko kumaakasarita ni Lili, Nana. Kat nurimwar damot kan ni Arnel. Anya, sa dino tinapanandan, Nana. Sigurado kayo ani Arnel ti kadwana? Ay katwan mait. Agayan ayat da. Di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, Nana. Kat no siyak ti agar-aram kan ni Lili. Anya, kat no kinunan ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Kuan na. Tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta Barok. No talaga akursunadam ti babae, ay kat sika ati agaram. Saan na masapul ang mangibaon ka iti mangiyaram kan ka? Traidor mat gayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong Barok. Tawan amok iti day taatulagan niya. Sige, Nana. Agyaman naklangan. Sige, mapanak pa Dituyak nga aguray. Urayak ti isa sang patdalili kan Arnel. Traidor mat gayam day jeng Arnel. Kunak no agpaiso nga ayaram nak. Ngam, ay na, isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danuga kon. Saan mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbagta na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare.
Jak ammo ti agyaram. Iso asya kon tinangaram. Anya ti kayat asawan da ito eh. Siyak ti agayat kan ka, ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka? Di kagdano ka. Basol ko ayan itakrot ka nga agaram. Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga agayat ka kanyak. Rumbang ko maasik ka amis mo tinangibaga iti marikriknam. Saan arumbang anangibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, ading. Jak ngamin maiturot ti agaram kan ka idi. Tamaun una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali apabasulam no saan ati bagim. Saan mo apabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam, jak amo. Luapay jak maiturot ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasungbata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan numabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakitak ti kinasingpet na. Iso ti kayat ko apakiasawaan. No sika siguro ti mo na anagaram. Di mabalin na sika ti sinong batak. Ngam saan kamat ngamin anagaram. Nabartag ka manan anagawid. Kanayon mo tan akas na ti ararabidam. Saan mo ang matulungan ni tatang mo iji talon? Pasensya kayo, nanang. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Kaapay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Nilili, nanang. Binasted na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di magbirok ka manan iti sabali nga armam. Nilili, tinabayag nga inayayat ko, nanang. Gaman yan. Inununandak matay. Kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak at dalatapan na kapaay. Nala, inka mga naun, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Kunak man ko na madandani na kansong batan ni Lilay. Ang damag ko animat gayam Arnel ti kaayan-ayat na. Ti awanan bain nga Arnel. Tinulag kong ayaram na kanilili. Isumat gayam tinagaram. Anya? Ay, awan mo, Manuel. Saan ka ang makaasawa no kastamlaeng? Saan itan tatang? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Isu nga inton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't anak ko? Sa di naman ti papanam. At damanan na sarakak nga arma, nanang tatang. Napimpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tamang ano maagawan ka manayin. Kan saan ka na mangikuyog iti mangyaram kan ka? Sika mismo ti agaram, anak ko. Tatang, nanang. Talaga asya kung ti agaram. Api anak kapasyar ka, Manong. Anya ti kasapulam? Ay na, nagpintasan. Kasla marunawak iti baen, iti ikikita na kanyak. Apa yan, Manong? Di ka mo tinagsao? Ada ka ti ibagam? Ay, awan, ading. Awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa. Agsubli ak tumanan, ading. Pasensya ka na. Kalaat matan asim makit ti tiyan ko. Siga ading ko, mapanak pa. Kumusta nga'y paraw? Nakaaram ka madlaang? Saan tatang? Masursurun ako ni tibagik. Tapay, mate. Jak manan maibagat ti ayat ko kan ni Tulor. Hey, apay nga takas tuyak tatang. Jak kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy, tidadduman tupay di ta lalaki kat agsusukot ti arminda. Apay nga sika, kat kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay tatang.
Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga asawa? Anya nga iti kayat mo? Si Kati Armenda. Jack nga ron maiturod ti agaram tatang. Agyaman nakpagay Manuel iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agarem ka. Saan ka asumuko? Tanya ti amom. Amangan no makasarak kan tumutlaeng, iti paraken ka. Tay kunada nga rudan. At dalat tanamnama, bayat asibibiyag ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad, itinagan a Manuel, at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.